di kenda batamai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema main gai waseyani. Sai ko alenga sengati ko di magala ni sarui vosati ko ga endelani lo kuyara nanga baso ibeka kotanga ya taka nalenga ke venita mamu opulea miudolata nungu itau sai kono kuseni daudau namatamulewa emo mosidina sarabeia mosibiau nungu itau sai kono kuseni daudau namatamulewa emo mosidina sarabeia mosibiau Sua, mesiwati
Turang kena marama ro kena ngolele taro ta meka suara baka torongo chuka be singa be kento na kabde be ngara be na yana mati lolo ni atama tu songo na saburongo ya uni ului dikeba na radio bulun do mate San Francisco enda sambati bi kinta baki baga bubale enda total la siga no do bitoka de na kabdi singa tu city sai kelima ni singa ni bulon Desember bagi benang no turanga ronondolu ro sanga bul katul kembali ke baka no wili kangan be singo ya keda to sa botok ngabe keda to bibi rosanga bulu saranga na singa mentusan na to pataliani o ya na singa do pa no mikin no lia tamata no de bombula en no to buru pinaka ngo au sema tra ba kambula bi kemli to sar be kan di sema chukumai no to no lo mani biti na bibu pale ba turanga lo mane san tini kamai no to bonua ni sambula mumbula mu mata binaka mai no itakin ni to ka chukun na ping rabi ke na bi kato to sar ba tur chukun sik binaka ni kuwa sor sar ke kata lau chiko sor ngole tu kita katakan ngo onreba boli na nomu ni toli li bagi tau kei ndobe kana toli li saumi o siama toko mai kin mai non tono mani bici non ngun sal matin tu muria toka me coach ke muni no muni kambani sen ndombe kana tampan ni taka matin tu sa bang bulu tiri bike muni na wasi ni ngonung gona kabi bingara binti non to bitoka ni nangale zapa eno bitu na koloko ena kabi nangani kuwa sia wala ni bang bulu chuko bir na turang na marama ro ke no ne loki ke muni lai non to no mani bici klani lebu tal chungan songole lebu sa bang ro chuko ngonung go tu bai tu chukur na ngoni puli apa dur chuk mai na bitana singa saoti no takin ni maro taka chukur ngoni na bi kasut sa rawati chuku na embagi bo puli sa mai dabo tiku na ngona to bitan lo chukin ngo ye ke ba singa so jini raw bo binaka ka kuni lenga tako ya klana dabo tu tal tu na embagi mingore bo binaka taka lebu sa do le halo mul mutu o no go bronga matai eu kachini kuni lenga tak nakatuto ko ranyo bago binakataka ndo talen na ngaun na sul bike muni ambagi mingo ranyo bago binakataka kina no muni bi ka bago buli kembale rango ne ke baka ni semu chukuna ke binanga ni kuwa don't be disheartened ke baka si ba price do bi do wala ngana price sul ya ke baka pa to bi so ranin da bago to bi to doko anda bago binaka na buku ni no muni buli kachu sama rawa lebu sar chukuna break up ka dur chukuna ngonongo so sarang ngole mena kalasi walu mer ngole da kenen high school sena fomu tolu so ngole talanga main kalasi ono mer bana mata na kalasi bitu kalasi walu se pateng ngi buli tapa oni satu kina ngonongo muni sa tuki kemunen na kena taraba sa pagno ni bina katu yani kemuni o yana rede bulon dobat ni na maruta kina zingule kala ngo me to bon tegu buta itale o yana buli yana bakivo bon bultal chunga bikemni no bekanyo ni sama chukuma na bi matin tundu indu yeso oni bin karabu chikin na bugu di buli taka nangito na bi matin tu lelep me bakata ke Australia me New Zealand bi matin tu me Asia baka bulutu ni bikemni nonta na bi diplomatic missions to doko bilikin bi matin tu lelep me Europe me bola tangani na bulu benaka na kanta me foreign na bugu ngito rakabi bi wale to doko sar na kena mati walu French Foreign Legion waktu lagi na may bola tangan ni kena kena sotia lingang kangga ni turanga na tui may bola tangan ni sabak bina kata juga ni rawan ni may sota hen dua tala bata en nonto bata bu balang go en dua tala nekabi ni bito kade nekabi nak ni pingkara bin dai sora soko wastu go ngonongo so anda butuh bekan anda butuh tim mati na bi bu vale to sar kinta be kentala ana sema chungango e merik na buno ngole chungani kina o ya na non to bimbul ngoti na ka binanga ko o mulu chum tanga ni na lomo ni sana libo California do bulu binanga na kortura me Sacramento me na Sonoma County na be county to sar California do bulu binanga na sema chungana bay na bi matanga li bay to go North Bay South Bay baka nuni binaka ni totoko chukuna kena tingo mi chukuna non tobi toka nene kabina ngani kuam bambula tal chunga be fadan bola sorwanga abata lan kina be maramweka kemuni totoko sarra sama chukuna Washington State mai Seattle ando bula benaka na kena do muritu no yan non to programo na be akabi totoko sar ka abata lan kina be kemuni sama chukuma in na tokalau ni buno le vo merke semen be ya sana mai na East Coast bago ni binaka tu ni bikemuni bakta lan kina be kemuni ni ngarabita bichiko en ya kabini bin karabin tintai en be oil fields lelevo me Pennsylvania baka bulu chunga matanga ni be don gobi esoro matakataka ki komunito to sar na be bubale oni ang karabita bichuk do tu chunga don kuturanga nita bugni bin karabin tundai manibusi oni baka dor chunga en be oil fields sena buno ni ngibu we to sar South Dakota North Dakota may Texas
Wakatalang kina may Pennsylvania na puno todo ko sar. So na bantang na oil fields sa tunggu California. So rata-rata tu na be oil rig lele boy. Nda sanga tu ni nda sendo wis mati. Sanga pekan nda sendo vital no. Ya sabe kung bulutin ni bikem ni kepa kau ni tingko matok kan biu libu non tu bitok kan ni. Ena ka binakan ku na upang bulut sumata kan be to saya. Siya cukup main dona Canary mai Alaska. Sau ngulit apa nga na to niyan chuki na. Ya sama bulut juga ni bikem ni to saya. Turungan ng bukilib may kantabong go mumbula pinakasabo lebur ng bula ina bitokan dong bulu pinakatalanga may Canada ama tubale de junior rokon diva kemni to ko sar na sema chuko may Canada do na matavita dinir to robo ne wiso mo no may kantab we to sa katungan no to kortu ya o ya may Canada dong bulu pinaka na nom do bubale to ko sar kemni na nonta sema chuko may Canada kina bibuno to ko sar en yakab di pingra bin dai oni tin koma chukin na biyo libu-liba nan to bitokani en radio bulon do batam kemni na biyo kan ni sam tal chunga mai en to bata ni bimbulong ngoti en Facebook na kabe ngani kuwa sibi to na tulo na vitu na miniti bulo na kabe ka ruote ke irto to ko sar na dona matanggali dona pa dombulo sara may Wellington o bambulo kila ni sa chu talaga ni gur to salita katal chunga no na tan junior ngoni wai Pagkatalang kinabe doon turangan ng garawain ko doon bronco pete kelas hartole ito mani kemunuchika di kerua may napuno lebu di silan junita kini sa totoko chuna kan lito so itu nambula napuno lebu gur pagkatalang kinabe nakuchikina watson korewasa yesa pagkanu ni binakatu ni kemuni obi kabe nangani kuwa pagkatalang kinabe singan raunin talo mumbula Nak na siya machukumayan na kabi ni bingkara bin tay singan ngulit talangki na benaita ngalumbau mbale bulu benaka singan ngulit talangki na be watso ni turang rua main Gold Coast pambotong go sang talento na Gold Coast puro go may Australia dong bulu benaka talangki na be Beast may Ruth Mbale boso keri dong bulu benaka na siya machukumay Brisbane talangki na be lei donan nunggu munraunggo Tori salambongi malo bula nanga siya machukuma na kabi ni bingkara bin tay watalang kinabe ya badi lebu chuka ona le bakasa sa mountain lion chuko kena bea o nugo obi kerua le ya sa mama sa katalangan di kemunita dingu ma badi siya machukuma yokaya na kabi ni bingkara bin tay okay sa tigo butu mata nonto bito kani rongo sertu na kabi nangani kungoto na ser makausara may birto na pondren roka nindele indoki o bambula talangani be Mrs. Titi Liapatu gona marama talangani ono ikandabung go na kana kuwa dotuk di bangko ngoni andi senito ay malaundi tusu pa na andi senito to tega buna andi senito tongay lako ba na bi matagali andi taleso na buro ko ay di sambula ni mata binakamay Kemuni nando lebih rikaba tu na hai biscuits sando pakarita ka somai na nda se tumbu ta cukup mai na candy floss na kira matang to na 50 cent ngore ta do na price binaka kala do lili to bango do ranin dotong na mapol lele nge papa kutunga na fridge time lendra ta bango lere to no masalan do tamani labuleu se ta tilo mai men tu boy mau na kana sila kon andi sinto ai Sanggar tu tal tur tu na sa mengeta katal cuk sona ken nabi matanggal libi butur ragim bansi ni kau. Ambir to may burning stone to chiki na ubi Hey. Tuli maru taka cuk mata na hebis ke sele tarum tal cuk nabi batu pa sa. Bula benaka sobu Paula Basu.
mera totoro. Sangai lolo na ua, sangai lolo na ua. Satanggamu rabasua, satanggamu rabasua. Satanggamu, tanggamu, tanggamu. Satandola, tandola, tandola. Dolan, dola. Oye mera to, oye mera to, oye mera totoro. Lele, bilim bilingan rendre, bilim bilingan rendre, saka samai taile. Oye mera to, oye ya re, oye mera totoro. Davuile, viriambitulelevu, viriambitulelevu, non rengoro ngoro mai ndavui. Oneia yare, oneia, oia mera totoro. Nasela, ye viriambitulalai, viriambitulalai, non rengoro ngoro mai nase. Oneia yare, oneia, oia mera totoro. Mai mo mi sada unre nambongi, vale ni vina levu mai. Oneia yare, oneia, oia mera totoro. Mai tai samba dinanu mamai, vale ni mbia levu mai. Oneia yare, oneia, oia mera totoro. Sangai lolo na ua, sangai lolo na ua. Satanggamu rabasua, satanggamu rabasua. Satanggamu, tanggamu, tanggamu. Satandola, tandola, tandola. Dolan, dola. Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wasia yani. Rava me va que tu
turun kena marap taro kena ngonele ako sir may bakawali tambu gerto na matilolo wenaka tutok ko yan de sini wa ni udin ang garawai total no taga juga anto nantilan lebu reklabe na na turra kana marama mai dene no moala na ka ni vingara pinta pambulo juga ni malombula kemudian itu sarna sama cukup mahikina na eka di vingara pinta na radio bulan 2 mata ya ser talanga udah no juga kina bimbi don marama ni moal vingara besar juga anggo mai lupa don puno isan terus sama ita kya malo bali bunti sopa pulo walu pakatengo misi pakatengo binakana sama cukup mai en eka di vingara en tingtai ya sana dua mata weekend dan non tatingo laka vida mata itu tugu ni bibole ani sembero ya nan au apa rita kacukan bikin dengan tapi pengambulan tadi cikina oh ya ni pakatur cinggo lebu sarana tubu itu do baka sama takis na prize giving begitu na singdo lebu cukan ni itu do kita do breast tunga mai muri pare dir ke tu na pasalu salu retorno redo do kita tunggu time tengah bangko na ngunci sana ngauna ya dora kabina ngona sasanga baku ko na buku ni bule bekem nangon ni siya machukumai o bareta ke baka sing dono mo ito na prize giving go sanga me baka me indicate tu be kemuni ni yo junior sio ser sio di erto dua rotolo changin dona progressive prize attendance kabaya sanga mentang me ke baka mentang usa andun tabi tu mentang ngai muri sa karus ngabul tu ngapata kon dona prize giving sanga me pangoke mbaki minggo ke sarawatu junior go eu talanga mo nando virtu kla baka me ndo tu na makatu mo ikona makatu kinoi sare chungo junior nga osera rona mbaki go ronga rosa baka ruturi do oke mbaki minggo sana pale le manta pale nunggu banking kita nunggu bamurir tu chuna genga sasa nunggu gitu intosi na tapos chai mungi akabinga mo sa te go study tu kla na tao na bakakin nakatuto ko ni rengon kiko siama chukumai nakatuto ko ni ko satu gunangan numbaka sama ni narawa naraw do bangon to nunggu puveau ke baka pintu mo anga buka nandu ke baka pela kepalain kona laki palain ke mbala katuto ko ya mo na ke baka na bango sa sing raw sang naraw kala so ngona ke to bango sang junior benga ko sana boy do ke baka ko na tugunu numbaka sama o eu talanga errao ke sarrawa tu junior rot ke sarrawa tu serebi orang ada rot talanga gitu pakai sereb kembal ken talanga tumbu-tumbu da kunin tu kategori cukin nangon oh sa lebu nga sibi nga mungito cang tugun cunga na kabi na katuto mo tugun cukup biko nunggu lewa iko ka rosanga bulu na mbagingo ambaki mingo bulle so ni bako koa to sana taka bata paling ngambe pale nangito oh pa lebu nga na bulle so ni ambaki mingo sana dur talanga to musisi matai na vitor siapa tahu kla kita kan ngasa antano try to speak positive things to the kids tira itu nara formative stages nara bulat lagi cukup mai kembali na positif nanga mo dapat tubir lepas nangon santo mai datu so nam bulan ningon tangka indo redo ka sabu lagu tungai pali bibis sekali linga sa lagu tu ini kaziwa sebe ke ko nang do redo les batangon sana matanggali po sang tata butur sa ngoni ulu kau nga sa mbabulu singklatu na ke ko na saka mo na pa katakira da kichuko resa iko sa sing boy do bichu kan bagi minggo sana duri raw chukun musul salu sanga me lak matanga me na progressive price me na karo sanga bulu kin na no attendance me binakai na deal ba na taka buchu bira na binakin pambi ni rasanto ndambi tu ngalo ko kalchu gitu na backbenches sa siang tu mandiang kay baka sa mataka may sa siang mandiang kay siang talabos sa pinakamayvali meron ni labi chicken tataki sana to rawangar to tutugan naman tuitaki ike baka na tugun chugan pa pinakabira bataw kay chungo ni lebu sar chugan na tubay tutu badur chugan ngonongo lebu ngono da sabare dir to chugan pa price chuko ambi kenta na itum da kachukay lubeng kachin lubeng kambang minggo ko mamatay tu da raw chugan ya oge pa bidi nakataka chugo talaga na sungguh itu tutu may nakuribuli may veuto waya na rendi non the prime minister pore tahu ko sing no degree on ngeli rawa timur ni obuli sanga mo buli de son na tuku membalate so na turanga marama rongo don to buru ke nangoni sala era rawate kin non rembula endele buru ni se mata ya ke ba ko na redir tu ko sa roir na billion ya pambi Amerika o Bill Gates ko manta ngai siang ni voucher sar no buli
ko la nganto nang garachi ro bidang na friend role taka patutukin ko chili kita lius talju kin orto mechapa ni rangai buli ngabango sara buli tu na sere misini na katodo ko le bongo kento sapa buli tsunga be kento na bitin dua ongo ko ta ongo ko na so na basic baya ko to baka samata kan untuk curriculum talangan ni kurni buli na be na kata ke me tangki kala lenga ta sa buli tuin bango na moto kango share bango nangale lagi ngasi mai sa sing wal tsunga de kilaju na 1 2 3 Apa tina pa bure baka samu cukup weekend na bika ubare takachuk na pulang intokai. Na rantino the prime minister sing nomu degree ongali rawa timur. Into na kapi na katalangan go monto parrongo windokai o buli cukup mai beira that they have been successful in this life. Kembali rongoni usaha bagare takachuk na buru-buru go baka na lebutu na bika antara ni na bulakin don't be disheartened. Kaya baka siya nga numi dodo. Bile buto ni dodo. Buru-buru ko. Pwede na kapi karote. Siya nga wala nga ni dodo. May kurubul. Kaya baka ukilaan ni orang ni ongkito. Siya nang go Lepo saran da ongkito rata da wiru-wiru tunggo na World Rugby 7 Series. O pahambot. Nira siya nga ni boy dodo. May kurubul. Era lanjut talento na pakasama. Kaya ausahan da ongkito. Suara da onggiring-giri. Ito na band. Chunggo orto na 3 house band. Orto physically handicapped. Untuk ya juga bi otangan ro, kaya kan narita na Facebook. Kaya siya kamandangan ni matambo ko na turangan ko. Ruto na ko na tamo ko. Na piano ni tambah tubangon to. Sambo juga binagsaraw kila mo tiap taka na mo talenti kaya baka singo po ito may kuribuli. Rata labi kanta ni tumutum menta na pa kategori juga nang gano. Okay, ore juga ko ikron dong gitu league. Ore juga ko netball, volleyball to lanti sandong ko kasi ang do titi na puno tudok klan yan do na piti binak to na baka na matatuki na navingo na tudok sarya wag ni binak bikim na ngoni buli oni tigo na songo no tutu na ngono ko sabi mamando na bikin tala tulak kaloko na radio bulon do pata San Francisco menakuti kanta wati kuman na muna nga na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda baka taluta ka bosi ngilu ta sa baka kapitak ni ka kuni lo malenga sa tipin dono munua rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na dibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gay baka loka tabioka kena kuslo surua tatni gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarang ano direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se ang wala sarang alito mito may nanumota na dio maluma Billy Street oya Santa Rosa California era talang ani rutuli dilibutakan na kemu katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California dan rembeka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka sen drakin beka na tos nimbula ko ni lenga sinui gawa nana magi mai kina programu waro taki mai verata na New Methodist Christian Fellowship USA nongu chisu nongu benua roge na bima maniona na kabini buko lulu be kemundo e California bima mani do na single ni lotu lewu be kemundo e biti and a radio bulando wata San Francisco me kauti kanta wata mai e senga dina ni kara rawa na vaka kekiva ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta takatuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau o kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda Rendre na tutu beto seki, erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara, witar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua, merto bakarotaka katalada mai na nomni boli-boli, ena kenagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di telefoni Viwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ikan alai wak suburi ani nanomu yaya. Maina nonor to stoa kina nomu mate ni katumba. Yavalata dionangai velata at Radio Bulan Duavata.
vita lono te kina na vika membaleta na nondon bula. Mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Rangove na bana kaloka na vika vini tu city and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kianda na kaiviti Amerika. Ai, kema to bakanda utunga mai viti. Sa baka matalau na naman ko bati. Sa lemo na kema to tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Da sa kusi masaranga na ikatungo. Gamay tutala na kena uribondo kena mbele. Pai, correct. Da boleh mai ve. Oi, doce eu tenho que lá. Que tô bulbuli ngamay na maoli mat. Tô ngango e Santa Rosa. Mai ve? Na maoli mat, wele. Dau kona na nonda business na ngoni tau kei Amerika. Dau kusa mai. Dau mai woli na maoli mat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Abo bekente rusa bulu kabito na miniti, rusa bulu kabito na miniti. Me bana kalau nama katal cunga mai sibna pa ini tina miniti. Apa lata dia orang kaya lata. Oyan program bo na kabi bingkar abten dan dobi talo takatukina. Oyan bengo ni sale soran di daru bo pinang takatukin don terumbula. Bekan di sale besar juga na kanta. Ersa ngolen liti taroba uen na buku sar juga di kena sekan donggaru ni bo pinang juga na non tembula. Ya dan kay vital lo ini kina nando na ngauna leka mengo. Dari nu mentakan serre na kabin ni bingkar abten belum nak melaya lutu na biau belum nak na itabi na na vito kan na kabin bingkar abten tapi kata laki na bedile di rodna maraman city cruise go. Oke marama kayo laro bingkar abten sar cuma mai Dillon Beach ali busram rusilin baka nu ni benaka lebu sar cungan non raw iya Vili New juga na marama city cruise na kabin bingkar abten tapi ambula tal cunga be mis tangin nangkasi belum nak sista pernah kada sama cuma na kabin bingkar abten tai sing lu telan kida be brother similim bola mai pera luma dora ser men nimikin orna luventer ara juga na bukun ni tubai tutu na kor bul lotun lilin memorial school main tabui lebu brother similin na semaj kam do wat cuma na kabin bingkar abten tai mai na loman to nuki Australia mai na Ayers Rock se mai Uluru Australia don na loma Australia don na teman watu lebu tukin ndau wer cukin don na nongo brongo sei rusim bola tali mai tong koira keera bulu benaka baka nu di benaka tu ni brother na buku ni bingkrabi mai na Ayers Rock mai Australia baka nu di benaka na buku ni bitoka de na kabi di bingkrabi tintan baka nu di benaka talanga be serra tuibuya nakada sama cukup mai na downtown San Francisco serra kay marama nunggu weka Livia Nanggoro mumbula nakana bitoka di cukup mai na kabi na ni kuwa sing le talanga kina be dolong naung gomblo alis turtur mumbula bulu benaka nau nakana bitoka di cukup mai na kabi ni bingkrabi tintai la nawang livan rombula sing le talanga kina be nau bulu buta tang bo lebu ya roles cukup mai Seattle sing le talanga kina be waisia busanti mai nawi menene no mai nawi mai sabu nak nandu siam tu mai nabi ka to dokar apa kan ni binak tu ni be waisia ki kem to dokar mai nawi enene no binak ko ya na ka ni bin krab tinta nuita kini makari binak tu non to bitokani ena ka binak ni ko bakata kina be maramata ulustano ba kan ni binak tu ya ni be kemuni kena no ni matu wal di sofa ba ka dengu ba kan ni binak tala ni bukunin krab tabi sama lo chiku mai bonua mai na chiku mai bunimbua oya mai na sinu baka ni binak chuka ni moni kosokoro ke nangkasi mai bunimbua manasang giolebu baka ni binak sama lo binak sa bolebu na sama chuka na kai binak ni ko baka laki na be yanu samin riso mai na mio beach totok na buno ni nomuni bingkrabi turangan na kai binak ni ko baka laki na be moses saukuru baka ni binaka na bugun nomuni sama toko mai na kai binak ni ko waktu lagi lebih mel, mana kena bitokan itu mai San Francisco, entah ku ngelo preses ngoroya, tuan ser menemikin itu nale bu mai Point Reyes mai California, nak kena saya muncul mai nak di bingkar abin tintai, steri marama mai American Samoa ni sambul benaka, tuan ser menemikin itu Raven ni ele minibus, apa ku kena nobo ke tebi tau mumbula, nak kamu nasi macam tu buat cuma marama ninggel lema, nimbul benaka naita Elin Raunindalo tutok kena bitokani. Waktu lagi nabi Andu Bulma, wow,
mai na buni boy leo memba ka nuni binaka be obi watso ni korewasa na kai binaka ni kuwa take wai Josefa ni mbulo binaka na Isaki Antonio sega nuni betala ki na be Trinity and Andy Lolo nui taki ni totoko tsingo na bitokani ena ka bini bingara bintinda san suri teramanta na mate lolo binaka ngone sini ndaw ser ne de za wambulo tsingo ni tsuku turanga mai ndaw ni mbulo binaka na ngoni turanga takalingau ena kena korto doko sara raukati na chigino sa weyeke na koro baga turang saranga me sa weyeke ndo bulu benaka na koro somo na kena hotel atau toka mai nuku yang weni ndo sam bulu benaka ni bulu benaka na turang meramanita mai na way kama sai kemani to doko sara na buli oti mai na korinu buli rongon tokai mai ne bilali ni sam bulu benaka kemani talangana tei chuka na ngonongo mai na delana rongo ke buru mai dela do gona itasia kobe bande kerton senin dawan sernedes gona radio bulun do vasta beda kada sama cukup main
Indah wakayandra
Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema main gai wase yani. Ya santi sar rui loman na tila ni pula opini bali mau kerto na mati lolawan na tau nintele setur to na kena kama kawa sar weekend na kabi bing krab de ta popo binaga ni katuni popo binaga tu weekend to na radio pulon to bata rawan da to merongo to ni kina bago bumale na kabi bing krab de ta yo bambulu chugande chuchu boturang meta kauni tumbua ni pulu binaga na koni turang timbua kena be mata wale to sar kena be kor sa talanga kena be chigin duin so ando na kawa di naulu matu ando totokan na vise mati tu bati kemendo tu sambulere na kabi di bingarabi and then po weekend on the minute me vana koloko po di binata gina bitokani radio bulon do banta San Francisco di sambul benak do yan robina kana maramanita do samba di ba kusa ve Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. maleka Gurasan badi kata-kata pinakasar tunga toboy sembang bakau
Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, kata lau baga singelebu se baga kabi, barau te itu baga manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta to ide ni ti, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te muteke, roro baga lolo keina vida tale. Gira rau makila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tambah di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala keloka na mataka, kina wala keloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Oni rai da tokongo, na kenai rai. Dua nga na rukuni puni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano Vingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua ana tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano Vito Kone ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Bulandong Bata San Francisco met County Kanda Batamay. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na budi nan dalos sa tapioca. Nakakana boga langi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana. Kaya itigo talanga na to specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu, nungu banua. Dorongote na vima manyono Kinavito, and a kabuni bugululu, we came to California. Wei mamani ruane kavi kina tolu and a single ni lotilebu wei kemando eviti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongwandi na Radio Bulando Vata San Francisco me Kauti Kenda Vatamai. Bula binaka kini Matthew, misawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maolimat. Elay taka kina endona nito pakataka kana lelay. Yung leu kutaka pakatotolo. Bernir to yave ani na bulangi. Oi, odea bakasanga. Erto bakasanga talaga ora to. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kinanaba ni telefoni 125 saiba witu tolu 5 witu. Ene kena itugu matalalay. Yavalata deo nangai velata and Radio Bulan Duavata. Waiter lono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei iranda kenan daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoven na bana kaloka na Via Cavity City and a Veto Kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance kang aniti kanda na kay Viti America. Sa potong weekend ruan meniti me pana kaloka bang matakan isbe sonto wekana go bulu menaka maramayanu senilang kalimbiu. Menaka na bili niutok may tampanin gore maramayanu. Baka nini benang talabe na isaki Antonio. Don ser men numikiner na ngoni buli todo usar man St. Vincent's College. Men gora buli ko kay tele bungo. Era buku ditubai tutu, era buku turus arcunga ada singa binangani kuah. Nimbula benaka LJ Windir, Miss Windir, oi lei, ouches mbua. Okay, ngori style edit chube itu. Wuwi, baka nuni benaka baka bun. Isa. Claudio ni ngara bitai bichumbe kama na poveli na kai binangani kuah Miss Windir baka nuni benaka tu ni bikemuni. Erto todo besar na lewin namuni matu wale baka turang. Bula re Rocco Stone. Baka nuni binaka tu bikemuni berat binaka na siama cukup mai Connecticut dan kai binaka ni kuah. Waktu lagi nanti Andi Mbuongo na itabel Andi baka nuni binaka au baka nuni binaka talicunga buan tuan nito maramai liu nito songo ni Heartland Andi Mbua kue cukup talanga buan tuan matanggal yang gona mai Mbua ya nduangan bilo nroto to na leu ni songo baka nuni binaka tu ni bikemuni
andimbuan na kabini bingkara binda nita kini ndonu bagam binaka chukuna nonton nangai lai sontani Haywood oya en singaba karawa yango tona li tobole talanga kino en roti melumu nimbua en singaba roengo bagan ni binaka talanga be fatan bola sorwanga ke namu ni matu balo kladi totoko chukuna bitokani no sato mode tal chungai tumba nangone yei klan nusali mo tal cukup bina ke lo menipale bakan ni bina ke matu pala sorwanga oya my Seattle my Washington se my gig haba beka na kabi bin karabi dindai bambul tal chunga be tapale akan isi tawai matameli na matu pala matameli na kabi bin karabi dindai baka ni bina ka na bugu bi to kandi ni take ni totoko chukuna no to bese mati na kabi na kuwa John Rockamere ni mula ke meni waktu lagi be Leah Hodges baka nuni binaka maina South KB tindong bulu binaka na liga de bingara bito toka maina Kokomo Private Island Resort nita binaka na siama chuma non tu asasa na kai binaka de bingara bindai singul de talanga kina be takai wai Josefa ni bulu binaka bni baka nuni binaka be Disai Toro be Paula o Willy o George o Tina San Rafael to Madeline na Rua Madeline Lane naka di sa itor na siya mati kumroba binaka talchunga may na kaya binaka ni kuwa watalaki na bero na siya mati kumain doon na sa ni Baravia raw daw lebuch ko noon raw matawanon na via kaya bito to sar nuitakin ni totoko chukuna bitokan be kumro di watalaki na be line na kaya bin karam din dai kikem ni to sar alo binaka doon to kana kerker don nga na like chungangur like nga gay siya takani non to bitokani en eka bi ben garabin tintan gon total nga na ser makao to weekenda arto langata na mati law may magamagan lo man itembara na ngaw nan dibi na matser na ngaw nan dibi jasa nga lain dua na ngaw na salin reken na mana sa botu loka gerto na mati loloya or total nota ka na bi matanggali ro si retu may somo ken na ken rim bulim-buli ken na ken non rim moy nang bulo ni somo so mata melumu so bango do ya ona non rando tal nota ki serre o irana o kanta nang ono liu serango moni na numito to ngani kina kemni to sar may somo ni chukuna buku di bakasama bambulo mantanga de be ndilolo ndona ponongo badi vili ni utoki na ka binaka ni kuwa ana chuku boturang may lalanga bis ni bulo binaka nang turang tuita kau na turang marama na be korto to sar may nene bulo may tabiuni kemni talangan sabay tigo na puno lebu merke ken via say beach to taleso na ken itala nongo may berto nangonan TV na kabi de bengarabi endai ko tolo malumu ko tolo akiso baka uto di manrai saya osar ngamin Dewana kaloko neo tua suma Laikele saraya nikile buka Kono na kaloko ke mamimbi uta Isomo-somo na koroni rosibula Isale yandi mona numa Nanongumbi uta nomuni vanua Tau tongu e mai kasei kola wakaru Salame yau nonggungula Yangi aleno anano muitowo Makala sana tamata tau toko Mai bakawuna nanongungongomo Peike munina rosini somo-somo Sombong ere na yangomu Nau mai wakamo siya na utomu Niu nau raya ni kongai Tuwa somu e vinakabe yau me umoku Yani wakaola o mata malumu Kemui rahunan rauni ulomu Aungi watula tembeni musumu mata mutu wakawuna tuna masini ulungu Isayati lawa tolo lai-lai Tolo wakiso wakauto ni manrai Kimina liwan
sa wakatumbumaga mai makabunda tuna nongu tarikana Isale ani mona numa nanongu miuta nomu ni vanua Nautomu e mai kasei kola wakaru Sawawe yau nongu mula Miwa songo meule sutale Au di watuna kena langi Kekoni rai da botuna ya lomule Antini se lolo toka e matani vale Nimo puta isale antimo nanuma Nanongu miuta nomu ni vanua Nautomu e mai kasei kola wakaru Sawawe yau nomu mula Yavalata Deonangai Velata and Radio Bulan Duavata. Beitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei iranda kenan daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoven na bana kaloka na bika vini tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kenda na kaiviti Amerika. Radio Bulan Duavata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura.
sema main gai wose yani. Serra makenda lomani matamu ena tawa ngui levabi kalau ngata nomu bei yang baki lolo malebu mai beseni aksi kalau ngata nomu bei yang baki lolo malebu mai beseni aksi.
Turang kena maram tu kena ngone leon di talo ni wabu leka ya be kenta da rongo tanga ta sarani kila to nama te lawa ko turang mai tobu to to bana ya tulau ya anta sakila bina ko ya mata serre na bonga ni wokin to beta tambu na kabri bin karab tinta isip na pa na tini ka ono na miniti radio mbulon do mata San Francisco sabago bina ta chuno bitoka de na kabri bin karab tinta o chingango vitanga na tips la le weekenda na buku chingani nrakim bata to samba di tiga bu to don mak chuka ni goe le besar ke do ba chuka oh kombe kana kena sa tiga bu kurmai na ndroni kau ser do tu nang fall le taran na turun ni palangi what is fall oh because the leaves they are changing sana lutu mai na kamakau mge lako na kabu oi mangko koi asara kena malembal ni fall ya untuk numu chuka na dona matanggalin raki na pa matal tagabiaw sambu raw sara tuno kana ngono ngani fall ya ngono sana lutu kinan roni kau tu sana pa na mat chuka na bulay batang bang osara ito matal ente niau sia ta pai yang ano na pa matal kona ba matanggali kenan do ya to yan kenan do la ko mai sona bi matanggali tangi ni kenan kukurun roni kau to na allergies so to allergies siang so ngono sa do bikin sarangan ng bata na buku di meda so do bagan rebu da tu ta sanggen dom bili ta katungan na we kaya tu wa bulit kan tu ya ni ochingo na buku ni no to programu baru taki ya balata meton do ya bala ke siang antana talata chuki son na we ka membalat non to bula ka sa red sar chuka ningo so badin tahan tambi pinak sar tungango ke wan retumai ya nama ka chukma nito ngon lakala mengo non to programu ya kabli bingarabi din tayo pwede lang no nindo ni bingarabi wasi ay nunto bitokan E senga dina ni kara rawan na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bingarabi o ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu bakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witar ngayani na taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may na nung ni boli-boli na kinangona to tolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di telefoni Viwan 21 toluba diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ikanali waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal nilo tero buku ni oso pakadadaka. Sendrak kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando biti. And a radio bulan do mata San Francisco. Mekau ti kanta bata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singi lutaka siya buka kapitak ni kakuni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka dingo ikimunyo waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na jibgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay bakay loka tabio ka kena coleslaw surua chutney kailan ko pata na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito dilibata ka ni nakimukatalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Si bito ko bikin pa na rosa ng bulan miniti nanto programa ni abalat ndio nang gaytalat na kabi de ngarabi en tay wag ni binakatuin wiki muni oni sando bagrita ka chumay sando na kabi na kasarnga on don to bagrita ka chumay pa kay 100 kito chuko wambibi kito sali vinci ko kito ka kundo sululumbal ni sa kasarnga ndo nangon me kito na liya pa pala tukin ay
rawa ni tapo tunga no muning kasi bango ngon sangango sampai di nep tukin ni vita tonga ikan kena mui lalai meron yo bunong amikin arto tutukan no buni wai bina kata ke me half an hour tunga mai na 24 hours in dua sar na fraction lele no mungon ron yo apala tunga ikin na ngom suara bango au lago mai bici se kali le sarnga yung unang nga ito may kinamerik. Au samay kalibutal tu pa kasuri. So bang siyang mata nakakan Ya kito sa hanggang dobi wal takachiko na sodagon na don dambe batay. Yan na iulum baleng ni vikan da vador sana kipakatu sana kana chinga sana kanga sana ya tu sana futi yang amai. Yo bawa di binaka cubi dono ku fatang go. Bakta laki na be say rusimbol tal may tong may uluru. Ro ya pala tunga. Na bingo no red santo la ku na jime andora ka binaka dan do red pa na Facebook dari de sono dan na non ta sono tua kantai. Dar sala ku na jim. Dar redi rasa kento to ku tali spoilen. Goreng sampai di pala tunggu ra terin. Tama dala terin ni tamba di pala tu siang. Dona kabina ngombe dan do viva katta kita ke pambi non ta kanimbula sortu kun ndo ngan non dambula ke pakatu sa kana cukup lebu itu takap talangan dona ke nangoni sala me bakka mai tani kino yan kakana so gitu na go sayang aya ura rotu kito kambala butu bagay na metabolism rate kama pa rausar na kakana wikito convert tegina energy na katuto ko so nangona sayang kita tentunan numuci ngawi koi. Orto ngaku orto heart attack koran dan donan nomor sa lebu sibi siang. Iso tal nga ora kama marisar tunga apa kate kiunggo era heart attack. Ya na ke bambale. Siang ni dondo menta tuna pa chungo do tereni nga ni kemdo sa feti tu bangor keto set tu keto siang. Na tereni non do to sar. Wa di binaka cukup road na City Cruise ni roya pa pala tu na singa binaka ni kuwa may doon na bacini barabia o sa barita ka cukup ngoen doon na kandi na mendo bital otang matakin to au sa usin ngungun gitu siyang gitu nga may batkir to bakatagi father o sa lilim bakaw singke naman balik sa lilingan na ipapa ni gitu meto sa ko talaga ning may apapal meto sa hangga may talon nota ka tunga na nontongun ning gitu ya sa singila ko bata undo bangko tantu rita na irandong gitu may nonton no batiki irandong gitu ipalangi so sararita itu ipalangi ko sapa ka embak ni ori dirin ba sori ko na non rasip siapa ka ngarang gitu tuh kita tahu sambiung amai baka soria samai tapos sartungai na bingkarabi to sangga may tal nota ka tungo kogora watu baya ya nanon to vital no na kaya binangan di kuwa to vital nota ka chung gonto na kandin na saya tuh cukup so na wekanda siamba kilala isaran tentu kinda dala takatali tu nei kongko samat eta sabati ngoko ai ko sangge mbaki 5 wala iya baleta ni katodo ko nakena mata todo ko weekenda erndo tuku nakena katumba kana ngusunda kembal na sabir tiga dikina na katodo ko sarmetan rebuta kan mo sa balau sana ko nga ko sang siang talinga ya balata na vi matanggal likakan o mbina le ni monuman santo baga bimbi tingin na saranga na ngonta ko ako sangan ri saranga kino do ya balata tuwe ya auto betu na ngani bikemni na ka binangan ko ni nangono ko anto lebu sarchu na mbata induan na ka orto tu ng Association of Doctors of America kung reta maikin na ka binangan ko na mbata talaga retukun au sangge bang goy keman pal na be tubi mati ke da do bikenda na buru-burong ko oy ambale tangani leilai na wai yang ngonta asa bang goy keman balik ke pakau saba kila chukan yo sando pa kila nang bata itu gini mantangan go try to stay hydrated asa bang goy nata pa ni siya may chuka pa nang bata patike na wai tu ni ke pakai tul na yang onde tul ka bai wai ke mambali nangon lele mekin na wai sana setin nga mai le na bimatang kalimati wili kina nang bata ke mbal sa bata tu itumba na wai ni yang onde regulate taktal tu na temperature ni yang onde sangge ba wili to oi ke mambali sandun don usar nga menda to ngunung wai chuko pakaliw
Dua talena ka o talota ka bio indona vuni mai. O ngandra ba mo mai talota ka ka vina ka ko. Indo talaga ka nangono santan do tu matikin na. Kenta sanggen do be musu ka pasuri na nontakan. O taro kana vuni wai go vuni wai turang di balang. Tuno ko ya. Ya sarang apakah sama taka? Tuno ko osa tobi mati tu manta. Kamanta tona mati taka tobi ko. Tuno ko nangono mantang tobi matikin na. Nemu na yang ngomu sa tata mantang anak akan. Loss of appetite. Tuno ko ya. Yang sarang nangono mo bolu tekin apa aku ko kembali. Kaya baka ondo nangono semberi tobi matikin ondo kanyan to na pagaroni kakan. Nangono mantang tobi matikin na sanga mo baku ko tegi ko mai mo kanya. Nakakanya. So sapa anggo. Ono sampata kina sa lenta puti bolimbula. Kaya me sa ko mandalio ni manu ya na kana nga do go kacung ko di kuna cugi pala patamo bolimbula. To na bare tagangan na kiamundi patake na vikar do katang me bolimbula. Pagreta ka na bunyo moingo. Na totolo sarana nomu ena baka ruota kina nomu totol nomu namle tobi mati lebu ke baka o sa musu ka kosar na kimu kakan uli cuku uli baka sama taka cuku nabi ka baka taka cuku go me pa buri baka sama cuku bikan te lebu na ngona aso gitu baka sama takoi kembali nintan do tobi mati baka ngonta saba tatanga minakan tuno ko ya totolo talinyo be up on your feet ke baka o volutu cuku na nomu tobe kana juga kembali ke baka nyo sa molu-molu mo mayo bakila nyo tuib mati ni ko na kiemu ko talimbiling atan tor mayo sanga mandangan to na kinangon salmo bakene ni kinangom balat na kakana nga ko na supply ta the nutrients ke na fika bulong-bulengom ko na bago buno teleme no murika o cha sa bago bakai favor baka sa make sense nga biu na kango kembali ko sa tuib mati tu manta gyo kano musu te kitale sa double trouble ay kembali Anton vakasa mo weekend to sa to siya machumba kami vale to single taka to ndabo chuke o ando talita kana kanya sartu ando na full bowl ngono ko sa ba mental chuke ni bina na o sa ba ka ube puke chuke vale o samba chuko me ba lele nga mai ndo nga resi wita nga mai chikin ko ko nga aggressiveness nga no mo ando kaniliu ani ko mai tebi mate tukune pio no buni wingo me vatalenga ya na nomu obang ko ya na ta ka ba ko na baka buna mo igumbula totol tuno ko ke baka sa tebi mate manta ngeo sa senga tale nyokana sa na baka totol ta kasaranga na nomu sangeli baka sama ta chuko yo ndo geli baka sama ta nangon tandu tebi mate gina sangge tandu ta ka ba ni lew naka sa kuning ngunu na juice ngo ko tanga mi pio na wai da to sabe mbula basuri to sabe lita kabo tale so na kabo ay aku di balio ni mon mai kun bita mai kinto nai ka sa bor papa sarang apa kinto ni tabio kareta apa mo tanapa bur baka sa mon to vital no ene kay binanga di kuya ko nga ya ke baka pa kilachung mandangan ng bata-bata or to tugun or to na bunyo wai ke mati mandangan nika try to stay hydrated ya saranga nga wala nga ni wai warm tea lemon siya ngunu bonton na soup na kena broth ya pakalagala ka sarbi kento na kabi bing karabin kaya mambale dua nga nakatur ni bulita nanto vital lo nimbula na radio bulan tobat na ya balata do na kita lat kabi na kana babala tulus nga bulan milis na singa kaya baka o pakila chugur ng bata-bata baka usabe liu mai yo kaya baka o pakalilita nga liu yang ngomuni kaya baka samantang mata do na kango do babu na nanon tasing do pe ngunuai to ngulit tabi kin ngunuai nambata tanin rak siang me normal chungan na vitu chungan na nambilowai kina walu do wita na litan do tungu chungan na buni wai kene kerua keba kanta satu mati chungan ngono go to ko sari batu tol take na mau sakana musyang siang ko ya na babu na talen na nomu nangaitu mati sar chuk ngunuai chunga kana chunga vitale ke bako sapa kila chugni ko puki chugna ka biranga ni ko ya no tu programo ya bala tu dotala to kila ni na sona ndendre sona jina sarang ai watu matilu usa tu matu mata ke kanu muste kitale sange mulu nga bakale siang ni ko tu mate ni ko salin tabu chuki bale ni ko ni dona kemu hika kanya pa ochi ngunu ba kena wai zabatale kena green
ana totolo kina no murikaba ana ndina ni nona vuno chukubio into vuni oya Dr. Hunt en city lebu o San Francisco. Ya, bagam di binakta chuku bito kan na kabi bin grab din taingon radio bulon do banta. Bagam di binakta chuku na nomuni siama chuku mai. Niro ni bola mai na damuni na kabi na nikua. Be seiru simbola tali mai tonga. Bagam ni binakka bakatala kina be fatan bola sorwanga bolon nangata. Bagam ni binakka na bukin nomuni siama tonga mai na Avenue 16 and 16th Avenue and city lebu San Francisco. Bolo binakka William Siri bagam ni binakta lang be suluetin tali kula. Bakarong chuku mai waila o bauta laisa ke binianan do sambul benaka dile di bakatala kina be maramatau tokasan di serum beauty baka nuni benaka nui tagini totoko chuku na bitokan bakatala kina be tapale solo turanga mai muri mana Zion shopping center mai tabuan do sambul benaka senglu de batala ngakina do na serbe numikino no gueka madiu ke no bumale Marysville me Washington apakah nuni binaka to ni bikim do fatam bola ne ka binaka ni kuwa seng nu betal ngakina be di lady di na bugun ro kersere sing matala sa uci non ro bingarabi se rosia mate silin juga ne ka binaka ni kuwa apakah nuni binaka be marama ningelema ki kemuni todo sara si melimbola mai peda luma apakah nuni binaka na bugun bitokan dia ne ka bingarabi dinai dora ker bio kan loman dua ngana like kicuk ngai kir like nga ngai wasia bikum ni sa wasia chuko sababu bibina kata chuko na nomuni siat taka chuka non to bitokani na yakab di bingarabi dintai ena non to wata nga ni bingarabi oyan radio mbulun do bata me ko chiken to wata chuko mai ena yakab di bingarabi dintai au na bata ngita mata weekend do na ser kamalumu weekenda lebur bakana nanu chuko lebur wan rambalabu chuko lebur bakana nanu tuivale yang gorto na ya simboi ni dangi tokalau na itala no ni Rossi ni Nayoba na kabira kali kwa isa sakala tu na matini singa sabola ka may nambuto lebura ko bakareta ka chuka lebura wan rambalabu suara rai chuka bango wasa satu mbia ka ibi onungun dolomani wambulo chuka ni bila ka batala kina berto na gangs to sara tine Eric bulo benaka ke lats ke di Lady Bird di Di kala sumbu buto rara masalah kimo kalau mani ni rui mositia sebano taru bekta Bolo benaka naita Bel Andi Rona Lady Bird ya Darua se buli bolinga Kamida ni dundo mo darua kila Yala mundo marengeta Bebakana lumina kulewa buninondu de bakala Gosona vekilai Dina esa lulungama Tuyawa suama senka Te makina lasa eso Na isema sala bakosa Bakawati bunilo muntagilo Rossi ni Nayoba talamari Musota ni wamai bakala Kena mosi beya semai babula malinga Bakabula ikale mokila Nunggu besi ngakedenga Dau mosita lo bolinga Dau adegu nina dui di kemni Di vila mekana yang baki Kula
I refuse to obey. I refuse to listen to. Though you broke my heart, I still love you. What am I to do, my love, when we two shall meet again? Precious memories forevermore. Andi vula le sera, tauriau menomitau, koro kanau tongu ni komimpiau. Tabatale meuna kaya, nindaruna sotatale. Isa andi vula ni kodandra. Isa andi vula ni kodandra. Isa andi vula ni Radio Bulan Dovata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseani.
Sederhana makan di rumah wasa-wasa. Pelo filindili anda kunai rendre. Sarau temen nais tengah kemuni naita. Sarau temen dah filindili tunga. Sarau temen nais tengah kemuni naita. Sarau temen dah filindili tunga. Sarau temen nais tengah kemuni naita. Sarau temen dah filindili tunga.
Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani. Metini kinamate sanangai oti Isana dau-dau kenambata-bata Au mai vosoti ke muniti konga Bosa-bosa la sutaki au bakawasoma Isai nongundia anasema ni aloga Nonda bebosa tibei bosati Metini kinamate sanangai oti Isana daura rinuku bula-bula Nomu iteki-teki tunaseni rasibula Nomu wai-wai nakalo ni bula Nomu ibinibo daimani nakoula Nonda bebasa tibei basati Metini kinamate sanangai oti Metini kinamate sanangai oti Apa tau weekend apa miniti me iya. Mentu saya tahu na uni lima na kabel bingkar rapi tintai. Na radio bulan dua pate San Francisco. Kita saat itu bukan membuat total benda buru-buru begitu. Asante kelas kanto lilutungan di na besingan dua na embaki. Sa kuanga sa ya tu kami na daylight saving. Maleta di ngai lima matang anak kaloko. Sa ambuto mai na buru-buru. Apa kata sa tungan na kenirere begitu. Pacific Standard Time. Obar tak juga bikin tu na boleh ni bumali. Sa foto ko tolo miniti me lima na kaloko. Pagod na tayo na bitokani. Nuita gini to katal na rongo ser. Na kabi na kani bing grabe. Hindi na ako sa parita ka juga sangge siya mabagan domay na radio bulon do bata. Kaya misa kinda pa ikemni na lini mato wala binak ubu bale. To sa pa rongo juga. Kaya pa kanto bale lenga kadi mo nang kaso ngondo ngole o talato juga na rongo son ser son na no di talno. Klanta pa. Natapa na program mo bitu. Sana ndo ron yung kay ngole na YouTube channel radio bulon do bata. Orang yang sar-sar talang akina na yakab di pinggir rapi tinta ani tapo no pinggir rapi salim bong imbe kana punua parong ser tu mero di bakalanga utu di nomu pinggir rapi toka ya ni na tapo na bitu sanang ke ketu ditu na nonto programu ya karon sar-sar na YouTube channel radio bulon do bata yakab saranga ni kuwa saya ngono tapo nga ope pakarong cu kina po di binakatag cu na bitokan
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and na lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanda viti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule, ve kemudo e Amerika. Tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka, ve kemudo mai viti. Ena radio mbula tua bata, San Francisco me kauti kenda batama. Do yan rubina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san badi kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singlebu. Kitu sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalau boka singalebu se boka kabi. E baro te gitu boka mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menta to ide ni ti. Kena boka singalebu se boka kabi me boka na boka sekera. Na sui. Ike te buteke roro boka lolo kei na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamang di Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo, na kenay rai. Dua nga na rukuni buni kau, e dua beiran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano Bingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simona tinikantua ana tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano Vito Koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Buladong Bata San Francisco mit Kauti Kanda Bataman. Eh, do ba ka tutulutiko? Do saya alam pala mo din. Sa permandangan to buli-buli, ngayon tali to ni stoa. Tolako. Sing niya ono sto ay wala katungang o maulimat. May binaka ni satu ket serngaki na nakatungan reba, may paletan ono to ilalako. May binakasar nga. Buli-buli roti karibadeni kina. Dato birito na bisi nga nakarimateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang mo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para ucuk bega kina do na ni matu vale. Senong do boli nga baka madawa. Wali to mada kina mauli mada. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so. Kanda un rendre na kunea. Turau talang ni kota ni nomu ni boli ke bawang ni tigo main na Marine se Sonoma County. Kan rendre nomu ni vila baki. Vitar tarani kina napa ni taliboni. 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu puku matai lalai. Mau 5 dan 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Asib tahu bagian tadi 5 na rona meniti radio bulan do bata ya. Au pau dibina kana kabdi bingkara pentai di bagreta kamay don wekantan taulang kasere. Main non tapuno lo mani vici. Bagreta kay baganti takaman di bir na biokan di sa cuktal nga don sere. Tadi turango Solomoni kadirungoti ya. Antau kilele musarto kan turango na buku di serve rong binaka. Na biang bagi sauci rendau bito toka. Main nonda punolo manyo bici ya. Endo na kenta na rongote di na kabi di bingkara bintai ka kene ulu tanga cunga di kenta simba som bukan to na kena official music video sabakan di taka me bikenta solo kadi rongoti ni nantomo ni bakatang itu toka ni Manu Ray Loa and out music studio
main non tapu nolo manu bich kena video production mai bertuna tangi mau dia production apa mulu juga nama tu wala kadi rongodi na kabi nangani ko bina lebu solo na nomu di tuguna take main kena nandun me raun na baka tangi taki bikin na rongoda kimi na saraba talanga music video na kabi nangani ko bambulu juga di dile di baka talanga kira be nambua compe mangiti mumbula segundo tempo talanga kira be tinti bataki di lolo tukana tama imbuna ngande cuma na koro na ngonongo welcome bulu benaka na gailis cuma matakan don ser begitunga na buba lebit na raki me na loma sana pa orang do sambula do yan benaka loma ni bombimbi nugu matu wala point rail station na California na kai benaka ni kuwa wata laki na nona ba rongo ser cuma na kai benaka ni kuwa sin lang kalimbiu pakadir loma jina sona ser da rongo tu na sona ngona naka malo bakatan kina bitori katina indo siya matal tunga mena beka bito sar ni bula kimuni man yatu kuka waka nuni benaka matu wala sorowanga mai gigamba o ya mai na Washington State na eka binanga di kuwa waka nuni benaka be naita bel andi bakatan kina be simelim bola marama ningelema ke kemundo to sar na siya machuko mai na eka binanga di kuwa sabar itaga chuko yalo benaka ke wasie tungani nanto bito kani dua kana like dua na share bula merwani sen dua va kanuni bina katuni bikemuni na kabli bin karabat dai turang na marama terbu kena ngone lewa go solo kadirongoti simba dae simba sombwe serang gomoni na numi kede kina vaga bimbi na sia machuk mai na kabi bina ka dai dai Simba
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. I'm a singer because I will be time right. I'm gonna tell you just to live that. I'm gonna to be blessed. I'll be my next of king. I'll give you my money, my whip and me. I saw my Cinderella, I will bury me. I take my hand and enemy left forever loving me. How baby, how you doing? What's going on? You know what I'm saying? I say you from about to back check. Put it, stone.
nangauna koia e rui tale o tu mai na lasa kerenga tu tau lua tu tau na lumiau isa kelewa nambula moni mai tau kediau tangina o meu vole katigo ngabe kemuni awakila una moni mai tau kediau mosita tu na kamida ni no muy bakarau andrevalo eu tu merina que muy serau wakaloloma taki kau korola kiau tamusuki no bumbula ena mosi ni no muy bakarau nui taka ni kona laki kune marau kina mula kodini taka odi no mundi utiau tangina no meu vole katigo ngabe kemuni awakila una moni mai tau kediau mosita tu na kamida ni no muy bakarau nganrevalo meu tu merina que muy serau nganrevalo meu tu merina que muy serau trabalhamos. Turang kena marama dorbo kena ngone leon din sama imbici kan dan turang kilele bonon da bonon ya cese mutu na bitu da bodo binangan di setur sona kena ya lalo kan kelo ya man Grand Pacific Hotel en do na songo en bitu na bak saochi lubudi au di na numelesu na ngau na koya sibika da lima na rosang bulo miniti ni utinga bitu na tukutuku ni bi poliongo en da rongo tamandani oya na non dei rongo mai valli songo beba kasar na oni rei do tokongo na kene rai dua ngana rukuni buni kau e dua beiran nanti taki Reverend Aminio Balen Rock Tama kamay na nung programu baka magawa na toso ni ngauna. And bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibu na bayan na tinamniti vay kiamo ni Amerika. Singa lutule bu ni sibu na tinikantua and na tinamniti vay kiamo ni Maiviti. And veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco met Kauti Kanda Batamaya. E senga dina ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na Sunbells e tinimbulu Macau. We kenda tona senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau drendre na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voliboli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonro to stoa kena nomu mate ni katumba.
Dendram beka nangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula. Kuwa nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Ena muna ngau na nalewu ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singilu utaka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina me bakana karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai bakaya loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai nambani kay naman rai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California ero sarang ano direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se on wale sarang ali to miko mena no mota e na dio volume Billy Street oya e Santa Rosa California ero talang ani tolo dili batakan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Na sa boleh berbitokan na kabin bingkar rapat ndai 95 na rosa ngabul kapana menit ndongan itu tuku na may lewe chicken nonton noke na kabin ngani kuwa ongo be kito na buno lewo merke chicken don songo di pulioti na Lilin Old Scholars Association USA. Ya, na orto na bulio tuminda buile bungo, na pagkadoro chicken to na norto Winter Ball. Losa USA Winter Ball, na pagkadoro chicken na karusa bulu katol ni singa, ni bulongo. Rusa bulu katol, rusa bulu kapa, singa ni sudu. Na norto songko na pagkadoro chicken na Elk Lodge Grand Ball Hall. Ya, na ono papa ono Riverside Boulevard, mai na korturanga ki California o ya mai Sacramento. E na tega butaki chuka na lima na kaloko e na e kabi, wala ito nga bango entertainment, biba ka marutaki, chuka talang kina kena DJ, ka chuka talang nga so na daw lang sere, gara suritsi ni meron na lang sere, nambong ni singa. Ay, on the wile boy. Yo, entertainment, DJ, and invited artist, na isulu-sulur tungan reba o ya, menda bagay sulu ya ni Formal Blue. Kembali ko na Winter Ball na roka na karakarao may baka na roka kilaykin na o yan na kornibuli on the buile we baka binabinak to in kami na Old Scholars ni siya majug may nakabinak ni kuwa dress code formal blue tikite tauya $2 $2 tikite kaya baka bin $2 ni tikite ya na namba ni taliboningo rongo diaw namba ni taliboningo ranyo vitar taranikin mendono mutikiti sa totolo sar chuna kena boli chuna tikiti na kabi na kuwa sena ngono go 526 bitu onon 222 510 776 1193 se 916 248 3544 se 425 508 1702. Era buku ni Losa USA Winter Ball. Karena pagkatiro chukuna karusa bulu katol ni singa, ni bulu saranga ngo bulon Disember, tega butagi chukuna 5 na kaloko na kabi, na Elk Lodge Grand Ball Hall. Ono papa, ono Riverside Boulevard, Sacramento, na kakana, na biba kamarutaki, na katodok. Orto na pakarutaka bikendon da builebu, na mbongi ni singa. Oh ya, indo na itukutuku bikenda, na kabi ni benga rabi din tai, baka bidu binakatagi chiko na nomu ni siyama chiko mai, na lobe inda builebu to da kasara. Oh, you didn't think we can do it again? Ni serang kamo ni nanumito to kasara chiko ni kina na Losa USA. We need all the ladies to hit the dance floor.
Werto na geng semai nambua ratalangan dongoleani be brother Chombe Mangiti. Wele. Essa foto eu
Londo Vata me kau ti kenda vata mai. Mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wa yani. Turun in the Nara, my
Semitangi malia boroya Au saruinda mosita Semitangi malia boroya Au saruinda mosita Tura kena maram toro kena ngone leon itang loni soko dirio ya mabe keri tamu ngerto na mati lawa na dia wala kena sau. Saya ambul tadimbu na rasa mo chuma yuka na kabde ben karabat tai bo tino miniti menda tama ne otu tini awon no pito kandi na kabde na kabde ben karabat tai. Okay, do matang kena history lelai na kabde na ni kuwa na kelima ni singa ni bulun Desember bagi ben na turang rono dolu ros nga bulu katolo okay. Na beka esa mati bata kina tigin singa ben ni kuwa to tigabu na mbaki ngo aunque na numa chico ni sangue tega o mer mai vama ti chico ni chiu vama ti va eu yau o ya na leon millionaire mate na rukuni nona lewa o Hitler na ikeruan ni valu lepo ora mata ngo na tini katolu basa nga bulu kadiwa isa to na mata kau ni tamata go erse ya vola ti tunga non rembula mai liu ngon ni bola tambu dare to chico na ngonongo o Israeli wat kirtu na mai Palestine ai rase vi vala chunga na ngonongo tini katolu basa ul kadiwa na tini singa binaka ni kuwa erota ni 5 rau na chiu mai Nuremberg era pagamatei na doon pagkatata pagkatokay na Black Death Riots na Nuremberg watangao ya kale pagadur taliki non to trial taki orto na turangan ni valu lilibu na kuru ni valu lilibu saya liki no Hitler anda kla bitan na turangan ni valu lilibu kali asa ni trial talian na Nuremberg trial o ya na tini kadiwa vasa nga bulu kelima na kono sama itabakina na kuru ni valu lilibu ya baka sama taka 1349 na tigini singa binaka ni kuwa le 5 rau na chiu era baka mati saranga mai na puno angele pagadur kina trial ya mai Nuremberg ka na mati ya na Black Death Riots era vivala kina patikira sonan tawni bakan duile na tini kapa 5 kaono 1456 endo na uni kokoa uni raki Naples o ya na city mai Italy tugun ni era baka lengai na tigini singa binaka ni kuwa na tini kapa 5 kaono erota ni 35 na undolu na lewe Naples ni kota lenga anda kila o California ko ya lala tu ni ke bakona pa uli kana history angai NX tenga mai Amerika ko ya wili tunga i Mexico ko ya kana red tunga kina lebu na ya zanga ni ngoni sala ka tu ko ya El Camino Real ya tunga va orto no kanto ya mai orna Spanish pambici orto mai Mexico ni ko tini kawalu basa bulu kawalu 1848 na tingin sikibina ni ko endon pagarita kana presidenti ki Amerika na ngonoya James K. Polk saroto sangge pakasamata kan don na tini ngoni sala San Francisco na Polk Street ora saranga POLK James Polk tiga tako ko na gold rush ni tini kawalu basa bulu kadiwa ate tukuna saranga ko sa tega bu melorai mai California o ya na kola ya na buna rasanga imbiu mai kino kete na turanga na marama rasanga ponto mai non ra kareci imbiu saranga mai mata bubale na buku ni non ra mai vaksangara na kola na gold rush na turanga na presidente Mr. Polk da buta ni koa kara rongo da kete le Amerika ka tu ni ngadi dono na speech tiga takasaranga na gold rush na tigini singa binaka ni kuwa tini kawalu vasanga bulu kawalu uses president speech triggers gold rush in 1849 by confirming a gold discovery in California nona tabuta nga ni kuwa sa hostal nga mai o California me adobo nga mai na kena sa mai roto toka ni vasanga bulu bakatata na milioni ertawani California tu na ngaunongo tini kadi watolu sa bulu katolu prohibition ends in the US when the 21st Amendment to the US Constitution ratified repeal takio na kenoya ne tabuta na prohibition na
na ken ngunupi na ngon ni papalang yang tona ngona mai sianga tua sangge zaka buni tu ini ko sa tu kita loke aset ambiu sarangan constitution na mentaki na mbaki tinika diwa tolu sanga bulu katolu ke baka maro taga chigo na nomuni singa ni sudu na singa binaka ni kuwa evita do singa ni sudu wata chigo dona turanga Martin Van Buren 1782 to 1862 no gure dengan natan ro klani o ira talabenga presidenti yo ka wol presidenti ke Amerika Martin Van Buren sudan tingin singa binaka ni kuwa o bare ta chukana tini kawalu tolu sanga bulu kabitu era kembe pakatengo ne kapani machi tini kawalu wa sanga bulu kendua indua ke baka non rita pangu into na ya tanto siama itu na ela level Walt Disney ya na turango no na sing siu tini ko na tini kadiwa sai bendua era kembe pakatengo na tini ka diwa ono sanga bulu ka on era baki ono sanga bulu kalima na turango ke baka na taranga Walt Disney ko ya ndona animate lana via lo na cartoon na tabuzucha ko ya kana animator Tuni bango Walt Disney was an American entrepreneur best known as a pioneer of cartoon production kona Cartoon Network dangai reda tung kona cartoon na turangango ko tegabuna and nonta pura he still holds the record as a result of his production work for the most Academy Awards nomination and wins held by a single individual itu ni bango ni rote ni rosanga bulu karua na Oscar Awards nona and 5 bulu kadiwa na nomination as a record chuko na ngongo nona signi sudu na turango Walt Disney dona animator kile lebu na nonda sana puno lebu Amerika signi sudu tingni kwa ya na turanga kile lebu ngo ke baka ona baka tarong tale so tale beka va re chuko na ngongo tingni sing talanga ni kwa ke baka ona baka tarong ndue kautan nona mbula ni kwa ramai baka dengukina na rono ndolu chini katolo ndola turanga nda kila binaka na nonto pura Nelson Mandela sudo na tinika dio tinika walu arga me bagadengo na tigi singa binaka ni ko na rono ndolu tinika tolu ka tuguni ndon turanga kile lebu sar nonto pura liu takatu na keda sangai me ndapa ndo patatake yang lolo kena yang bula ndo balu sar bagalebu na ngoni apartheid mai Afrika na ngona pilu tagi to mekina ndo turanga vambu tambeka ni o tini presidente o cha sangai mai nganga na turango tin ke dio sa lukapa ni o chiro sa lukabitu na mbaki na ndu e boli bebesu o ya FW de Klerk liuta kana turango o ya na ANC African National Congress mai ngona nga ser mai kina tin ke dio sa bulu kapa ramai presidente ke Afrika dio sa lukali mandareda nganga na ngito ni Rugby World Cup mai na Ellis Park mai Johannesburg namada tim ni Springboks François Pina rosangele lapeta talitu nembilo ni William Webb Ellis keda turango Nelson Mandela tanto kilavinaka do valutu en buku ni veka bokador membole chikenda na ngololo en non do pura rota ni ruanan raw 5 bulan ona se solivira wili kena tin kadio dio soblo katolo Nobel Peace Prize bakal kena US Presidential Medal of Freedom ken Soviet Order of Lenin turango rasuda na tinika walo ne kawalo singen ni July mai vezo tatu oya mai South Africa usabore taka juga ranga mai podengo ne tin singa bina kani kwa ni rasamba ki dio sanga bulu kalima en ronon dolu tinika tolu era tu mate lung infection mai ko tani ki non rambula ena tigin singa bila kadi ko turang marama darbo kino kone lewa ya bidanga na itu tugu sia mati watakina na tigin singa bina kadi kuwa na kalima ni singa ni bulon Desember ni ronon tolu roa sanga bulu ko tolu sabo bina kata kina bitokani ena radio bulon do bata alo binaka ge wasia tu non to bitokani do kana like ge share taka tu yani ena ekabi de bengara bidena Nungu chisu nungu banua dorongo de na vima maniono kina vitu ena kabuni bungululu be kemo de California Wei mamani ruana kavi kina tolu and a single level lotilebu wei kemando eviti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA Rongondi and Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai do ya robina kana marama naita do samba di ba kusa ibe Yandra naita
Kita sili katalau mandai na Orange Lounge. Maleka. Gorsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy sembamba kau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan gori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta tu ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tamu teke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambang di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Hey, do ba ka tolo tiko? Do saya lupa mo din. Sa permantangan to boli-boli, gaya hotel ito ni stoa. Tolako. Sini niya na stoa, wala ka tunga ko malimat. May binakan ni satu kit serngaki na nakatungan reba, may paleta na nato to ilalako. May binakasar nga. Boli-boli roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para ucuk beka kina do na ni matu bale, senong do boli nga baka madawa. Wali to mada kina mauli mada. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Tu raw talaga ni kota nom ni boli ke bawang ni tigo man na Marine se Sonoma County kan rendre nom ni vila ko aki vitar tarani kina napani taliboni 125 25 saiba vitu tolu 5 vitu na kene tuku matay lalai mau 5 da 25 Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa California. Lasa huli uno bitokan na kabinaka di kuan bulu benaka gemu taka bimewai game do to kasar turkan merama antaum bati bakarau tonggori na Vingarabi na dua pata club mai Sacramento bulu benaka mumbula se na matu wale na biu mewai Mr. Mrs. biu mewai rosan bulu benaka pakan ni benaka telanga be merama lai takai mbui TJ Toka Mrs. Toka bulu benaka lei malo nakana siamo cuma na kabini Vingarabi tai pakan lagi na be nei tabel Andi pang bulu tal tungai ni be pa ya pa awal cukup bi ko pa na kabina ni kuwa lei saya sosar do kau tu tungai non rabaka sama meramai sangat tukin so on silin ya kabinak ya bang silin belum nak be komuniti to sar na siamo cuma na kabidi Vingarabi tintai pang do tali pang bulu cukup be ndona nunggu big brongo malah kai tueli na matupal tueli mai Santa Rosa bulu benaka ke komuniti to sar na ngoni bulan St. Vincent College era tuboy tutu cukup na kabini Vingarabi tintai waka binu benaka na buku de bito kani ka baka talaki na be ir na ngoni buli to sar oni itu dobi cukup wadur cukup na songo ni tuboy tutu na kabini Vingarabi tintai na serengo mena nomuni na kuci kemuni manda virtu na nungu tutu ke nungu bumbu mai mengai benga kondomoni tunga gona tangi ni dele ya tobo bikanta na kabdi Vingarabi entai era kera bi korto to sara musambula bulu bena katalanga be suli asi dau belum mata senimbuli do sambula
o sivi na muyambe mai au sina ya ubakundukai mbeni musumu ya bakana ibako eu ngaviko isaulako eu manilili au kirena meunga imbaundali au lili au saini matengai nai tasiri e un daula wanga na lako me kua ono na mai langa ni siwi na koro ken rosala con ngai nai no muita vina na sumi bondo bondo ia misidaka Kuangani ko bela lizar mai vakalebo Reta le vakalebo na vangu ameu kino sombu Kilanga no mi tabinga na somi vonga vonga Au lili au lako Au bibita ya Nasa
Oh,
saudi beseni sana kainua kinanakana zinamisuru mailambasa Isausuva osana miuno Enaya kavini singaogo
radio bulan dua vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai gai wase yani Kasarna. Oni raido tokongo na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nonto programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengara ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua ana tininamaniti may kiamo ni May Viti. Ano beto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Bulandong Bata San Francisco met kauti kanda Batamay. E senga dina ni karaurawa na dhaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa suburi ani na nomu yaya. Mai na nondra to stoa kena nomu mate ni katumba. Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endo naka. Mea dhabo ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidula ni tatarobi ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neto matubabali mana materero bakyo. Sakambi bikina manile indikebi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 52 ono bituba 5 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Ena muna ngauna na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka bosing ilu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni bukan tingui kemuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tipgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai bukai loka tabi oke kena kouslo surua tatni gelago bata na kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarangan no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo don limono se onga wale sarangal itu miku mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talangan ni tolo dili batakan na kemu katalo bosing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Dendram beka nangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendrak kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando vata San Francisco me kauti kanda vata mai. Ai, kemundo bakando tunga me viti. Sa baka matalau na namundo ko vati. Sa lemo na kemundo tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maolimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na Maolimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kay Amerika. Doko sa mai. Do mai volleyball na Maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nasa boleh bitokan na kami bin karabat nintay sa botong weekend tini kama na miniti me vitu na kalokobyo kan lomani kaya talaga minta sana mabita tano ikina na kami bin karabat nintay don kan ngumaro taka nanda may sonta tali niyo chen don matao don dabi litu anta boleh bin nakacunga bi una bunda kuan na bukun na coach kan boleh mai
na radio bulan dopa to mitiku utal ni kontor nge me soto tali ni mataka sember ni ngole nugu seri baka mote pe mandu isa ndo bulo benaka mena Kellen Street main rere bulo benaka maramatau ku ni ber malumu kena nomu ni matau vale baka ni benaka tu ni bikamuni to sara na turanga kena marama ni asana ba urang ora bikam do mai bere na kortumbu ya mai na home place baka talaki na Kellen Street non ri cuku na wekangu kanta mai na lomo ni asana ba urang ora sar le boi tiu tunde ikina oya mai na rere sa bambula tu ni bikamuni on beach ku bindo na kena pasungo ku ni ber malum malombula na kana siamu cuku mai na kabi na kani kuwa baka talaki na Trinity nandi lolo baka nuni binaka tu ni bikamuni belum tahu binaka na siamu cuku mai baka talaki na bina usili kabatu kemu mundo weights apa nuni binaka tu yatu na kabi na kani kuwa baka talaki na brother Knox ngangani lawa baka nuni binaka na bukan ni bisa mai toko mai na kabi na kani kuwa kerua te mai New Zealand binaka ndo siamu tu mai na beka to toko sar baka talaki na bi lote molindengei na kabi na kani bingarap ni ndeki kemuni na beka ni sar cuku mai na kabi na kani kuwa katoto ke 3 bunda ngono san mai dapat tap manta non tubi tokani en radio bulon do pato nge me soto tale na kabini sing ni mataka me ato bona ngone asa maru isa tuki na bulang ina matu vale o pedila no bono monindo ni bingarabi di baka tingo binak sa te mode sa katong manta ni mode Salako Tolo male Uweiko Ole kamai Mosalako Nanumia Niutueke Nauna sasivi Rui maleka Maroroya kamarengeta tawanguileda nauna koya isalelewa mabana numa pole kama mosalako lolo male vuveiko pole kama mosalako nanumia niutueke daulamani mobosota nondarungauna samaidava kena kamida tomani tale non darulasa rui ngasa no mutuyawa au ngalenu matamu veyau ende itunga wala kamai mosalako lolo male uveiko wala kamai mosalako nanumia niutueke wala kamai mosalako lolo male uveiko wala kamai mosala